Reka nongere mbasuze mwe mukomeje gukurikira Isonga TV Rwanda aho tugiye kurebera hamwe amakuru abagezweho muri aka kanya. Ni ibicika intambara irakomeye muri Uvira, abasirikare ba FARDC bashize abo Burundi, Wazalendo ndetse n'abatanzania ingabo zashiriye muri Uvira. Nimba utarakora subscribe kuri channel kugira ngo amakuru aje akugereraho ku gihe. Ni muri iki gitondo ingabo za AFC M23 zarayizikoze intambara zigaba ibitero shuma zikoresheje drone, gusa ntago n'ingabo za leta zari zoroshye kuko nazo zagiye zigaba ibitero byinshi cyane zifatanyije na Wazalendo ndetse na FDLR. Ingabo za Tanzania babasha kwataka muri Uvira mu nkengero zaho AFC M23 yari iherereye, gusa basanze AFC M23 yiteguye cyane, isa nkaho yari yiteguye intambara irabashushubikana. Hapfa ingabo nyinshi ku ruhande rwa FARDC ndetse n'ingabo nyinshi ku ruhande rwa Congo, hapfa ingabo nyinshi ku ruhande rwa Wazalendo ndetse n'ingabo zirenga 40 za Tanzania. Bivuze ko abatanzania mu ntambara barimo hara muri Uvira bitari kugenda neza, kandi perezida wa Afrika y'Epfo Ramaphosa yatangaje ko agiye gukura ingabo ze ziri muri kiriya gihugu cya Tshisekedi muri Congo. Yavuze ko ingabo ze agiye kuzikurayo, bityo rero Monesco ishobora gushaka izindi ngabo yoherezayo kuko ingabo za Afrika y'Epfo zo bimaje gutangazwa ko ziri mu nzira yo kwisubirira iwabo. Byari ibicika intambara yari ikomeye, umuriro waka bakoresha intwaro zikomeye, indege z'intambara ndetse na drone, aho drone zarengaga 12 zataka AFC M23. Gusa bitunguranye bisa nkaho AFC M23 yarize ikibuga cyangwa se yari yiteguye neza intambara, kuko mu ndege muri drone zose 12 AFC M23 yabashe kurasamo indege 8 zose, enye abarizo zibasha gusubirayo. Sizo zonyine ahubwo no ku ruhande rw'u Burundi ingabo zose bari bahirohereje hara muri kiriya gihugu. Bivugwa ko ingabo nyinshi zaburiwe irengero, izindi zirafatwa, aho bivugwa ko abasirikare barenga 118 babashije kuhaburira ubuzima, abandi 40 bagafatwa n'ihuriro AFC M23 ubu ngubu akaba ariyo ibafite. Kandi ni mu gihe no ku ruhande rwa Tanzania ingabo za Tanzania ziri muri kara gace ka Uvira nazo 40 zabashije kuhaburira ubuzima, abandi barahunga bakwira imishwaro nabo barabura. Ikindi kandi perezida Ramaphosa, perezida wa Afrika y'Epfo yatangaje Monesco ko agiye gukura ingabo ze ziri muri kiriya gihugu cya Congo mu butumwa babamazemo igihe bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Perezida Ramaphosa yatangaje ko agiye gukurayo ingabo ze, bityo ko Monesco yashaka izindi ngabo yohereza muri kariya gace. Na abasirikare benshi basanzwe mu gice cya Uvira bapfuye, bakataguyemo ibice ku buryo utabasha kumenya ngo uyu ninde cyase uriya ninde, ahubwo babishwe kandi bari benshi cyane. Bigaragara ko intambara babagabye kuri AFC M23 basanze yari yiteguye neza cyane. Ni mu gihe AFC M23 itari yonyine, ahubwo iri gufatanya n'umutwe twirwaneho yasarishije, iri kurwana nk'iyikiza, iri kurwana nkaho ishaka kubaho, mu gihe FARDC ndetse nabo bafatanyije Wazalendo ndetse na FDLR bari kurwanira mu gihiriri bakatakira rimwe, bikuburyo ko AFC M23 tekinike iri gukoresha yo kubarwanya biri kuborohera cyane. Ni nyuma yuko AFC M23 ije kubigaho ku buryo bazira rimwe icyarimwe ari nk'igihiriri barwana nk'abiyahuzi. AFC M23 iri gukoresha uburyo bwo kubatanzira ikabagabaho ibitero ikoresheje intwaro zikomeye, ikoresheje bombe atomique, ikoresheje ibisasu ku buryo babasha gupfira
rimwe bose bakabasha gupfira rimwe icyarimwe nta bindi bintu byinshi bisabwa. Ni mu gihe AFC M23 iri gukoresha tekinike yo kwataka itera ubutero shuma ikabasha iri gukoresha tekinike yo kwataka ikoresheje ibitero shuma ikagaba igitero runaka ahantu ikavayo ibashe gusoza ibyo yagiye gukorayo. Naho FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo aribo ba Wazalendo ndetse na FDLR n'ibyo bisirikare by'ibihugu ndavuga igisirikare cy'u Burundi, abasirikare bari koherezwa muri kiriya gice cya Uvira ari benshi, ndetse n'abasirikare ba Tanzania bari muri kiriya gice bivugwa ko bose bari kurwanira kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Bakomeje kwatswaho umuriro, bakomeje gutakaza intwaro nyinshi kandi bakomeje gutakaza ubuzima bwabo. Ni nyuma yuko AFC M23 ndetse na twirwaneho bakomeje kubakubitira mu igunira. Ni nyuma yuko Perezida Ramaphosa akomeje kubona ko ingabo ze ziri gushirira muri kiriya gihugu, yatangaje Monesco ko yiteguye gukurayo ingabo ze kandi anateguza ko vuba aha agiye gukurayo ingabo ze. Bivuze ngo Monesco iri gushaka izindi ngabo yakoherezamo, dore ko byavuzwe ko Gabo ishobora kuba igiye koherezayo ingabo muri kiriya gice. Bivuga ko n'abasirikare b'abacanshuro, hari abacanshuro b'abasirikare barwanaga muri kiriya gice cy'uburasirazuba bwa Congo batashye, bafashwe na AFC M23 ikabacyura baciye mu Rwanda. Bavuga ko batatashye ngo basubire iwabo, ahubwo baje guhindukira bakagaruka naho baje muri Monesco. Ibyo byatangajwe na bamwe mu bayobozi ba AFC M23, bavuze ko ingabo bacyuye ziciye mu Rwanda ari abacanshuro batigeze batango bagere mu bihugu byabo, ahubwo bahise bahera ko bakagarukana n'iza Tanzania, bivuga ko baje muri Monesco. Ikindi AFC M23 yo yavuze ko itari buze korohera buri muntu wese, ndetse ibice ibyo ari byo byose biteguye kugabaho ibitero. AFC M23 yavuze ko ifiteyo ingabo kandi ziteguye guhangana na buri gitero cyose uko cyaza kingana uko ariko kose. Ni nyuma yuko AFC M23 ikomeje gushora intwaro, ikomeje gushora imbaraga ndetse n'ubushobozi bwayo bwose mu ntwaro, aho iri gukoresha drone nyinshi kandi drone zihambaye zikomeye, bityo ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yakuraho ahantu hose ihurira ikaba ibasha gukuraho ahantu FARDC ikoresha igurikiriza indege zayo ndetse na drone kugira ngo batake AFC M23. Ubu ngubu tuvugana AFC M23 iri kugenda iharimbura, ikuraho ibibuga by'indege, ikahangiriza cyane ku buryo aka kanya tuvugana FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo aribo Wazalendo ndetse na FDLR ubu ngubu ahantu basigaranye ho kugurikiriza indege habarirwa ku ntoki. Ubu rwose ahirira AFC M23 ari kugenda rishyiraho ubwirinzi ndetse rinatanga gahenge ku baturage bari muri aka gace AFC M23 ikontorora, kuko ubu ngubu FARDC ntago iri kubona ahantu igurikiriza drone zayo byoroshye. Ni nyuma yuko FARDC bayifatiye umuyobozi wabaje warukuriye abacanshuro muri kiriya gice cya FARDC, wabafashaga kugurutsa indege, kugurutsa drone kugira ngo zatake AFC M23. ubu ngubu barasa nkaho baciwe imbaraga, nago bagikoresha drone cyane, nizo bakoresheje nizibasha gusubirayo, ahubwo dore ko zose zihita zirasirwa aho ngaho, hasubira haza nyinshi hagasubirayo mbarwa. Niyo mpamvu AFC M23 iri kuvuga ko abaturage bayo bakwiye gutuza, kandi ikatangariza abaturage bayo ko ikibereye hariya ari uguharanira uburenganzira bw'abaturage, ari ukubohora abaturage b'abanyekongo, bityo bagakomeza kugira amahoro. Niyo mpamvu ishora imbaraga nyinshi, niyo mpamvu yitanga igatanga ubuzima bwayo kugira ngo
ikomeze kubungabunga umutekano w'abaturage muri kariya gace. Ni intambara yaraye ibaye ikomeye cyane ihuza ingabo za FARDC ndetse n'umutwe w'ihuriro AFC M23 barwanira muri Uvira, mu nkengero za Uvira ndetse n'ahandi, aho AFC M23 ifatanya n'umutwe wa twirwaneho, dore ko n'umutwe wa twirwaneho nawe utoroshye, ahubwo nawo uri gushushobikana abasirikare benshi cyane bafatanyije na FARDC, dore ko abatanzania benshi cyane bahasize ubuzima. Abo ngubo nabo barifuza kwisubirira mu gihugu cyabo cya Tanzania, naho abarundi bo bakomeje gusa nkaho bashirira muri Uvira baraswa bica nabi, dore ko abasirikare b'abarundi ari bo bari imbere ku rugamba, barasa nkaho ari bo bayoboye urugamba, niyo mpamvu ari bo bari gushira ari benshi. Ikindi kandi abasirikare ba FARDC biravuga ko haraye hapfuye 80. Ayo niyo makuru abasha kubasohoka muri aka kanya, gusa ntago imibare yose irajya hanze. Abo nabaraye batangajwe kuko bose ntago bakoreye imibare hamwe. Biravuga ko abatanzania 40 nabo bahasize ubuzima, ingabo nyinshi z'u Burundi nazo zahasize ubuzima, bityo abasirikare bombi bari kureba icyakorwa. Gusa AFC M23 yo ntituje kandi yiteguye gusubirana agace ka Uvira. Aya ni amakuru abagezweho. Iyi ni Isonga TV, ngendi Elia.